أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yefqahu qawli. Sav hamdi, sa i zafala pripadine Allah'e. Sojtan uvijek. Uzolese oduna ne. Jedino visilo hakku u pravu jek insani i džini lese ibadeti tekerol. Lese kraja hamdi za sao blagodati Allah subhanahu wa ta'ala su dingaminge. Su nešto genalen. Lese da je spasem zaštitata rusalošni pe Allah suratinga. Su dženem su na dženeja. Lester rdaje oprost. Lester kreje istighfari za mari gunaje su kreje svakodnevne. Su dženem su na dženeja. Kad se Allah subhanahu wa ta'ala uputi neko pravo drumu, čači pasaja da insanita uputi mu ko pravo drumu. Kad se Allah subhanahu wa ta'ala dozvoni tu ko krivo drumu, ko dalaleti, nikad naši teraki dženo, su oni ko pravo drumu. Hem se učinava kaj jedino Allah subhanahu wa ta'ala, al-wahidu al-qahhar, jedino ovisilo hakku i džin jek insani lesi ibadeti tekiral. Hem mesvedu učinava kaj Muhammedi sallallahu alaihi wa sallama, lesru posledno poslaniku tanu su Allah bi čagali sa rahmeti celu svetonge. Su se rahmeti. Ti kalemen taru zulumeti ilen nur. Taru biđandipe ko džandipe. Tarek lošno hali situacijem životu ko dunluku, koje pošukar životu ko dunjaluku ko ahireti, a koje keremen ko dujbukja. Prvo tano Kur'ani, Allah fi Allah esru, udujtu u sunnete pegamberi esru. A koje keremen stegnu ko Allah dujbukja, nikad krivo nam te džajem, uvek ko as-sirat al-mustaqim kačuva. Ko pravu drumu su kaj ganeme ko dženeti. Dženet le fardosil ala, Allahumma amin. Penalem pralalen, inšallah dvijeka kiravik kratko desnanete ovo dugačko inšallah. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi morate vakira. Svaka kana to mene sudikela, kana soj presudno dživdo, kakva masek Ramazani, tar bila te kril balro hamdi Allah se. Baro hamdi bari zafala, so Allah muklale dživdo, te doresela kva masek Ramazan. So se, pegamberi Muhammed sallallahu vakiri, إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. Ako Allah masek Ramazani, prav gjovena udarata u dženneti. وتغلق أبواب النار. Taj panljovena o dara taru cehennemi tariyak. Ve suffidati şeyatin. Hem isto da o şeytaniya panljovena ve maradatil şeyatin ve maradatil cin. Hem isto cini o şeytaniya o bena panlik o lansiya. Subhanallah. Hem vakiri vikini ek manuş ya baghi vakiri vikini ek meleko ya baghiyal khayr aqbil. O tu sumanga hayri tekeri, şu karipe kokmamasek. Haydi buyurum ava. Ya baghi şer aksir. O tu sumanga tekeri lošnipa. Čina alva lošnipa. Muko dolestar. Elhamdulillah, so amen Islam akva mubarek u Ramazani. Akva ek baro blagodati. So se Allah dingatu i šanca svako dive umopral umfen. Emo Allah o pegamberi dajle vakiri kakva hadisi. Wa yu'ataqu riqab min an-nar. Hem svako, evo zalika kullu yawm, kullu lejla. Znači svako dive, svako rat, Allah oslobodini manušentar od cehennemi tarijak kakva masek. Hem amen Islam, elhamdulillah, civdejnam kakva masek. Hem Allah dela mengi šansa te vataro odla manuša. So svaki rat, hem svako dive, šajte slobodinem pe, tari cehennemi srijak. Hem isto šajte kera baro hayri kakva masek. Hem bare şukar delya, hem ibadeti Allah se. Hem taro naj şukar, hem najjake ibadeti o posti. Hem sosta mangava tekrar Allah fi avdive, znači o dersi kakerav, te penesar taro pitanje, taro pučibe, so se ameno muslimanija postinaja. So je cilj, so je sebepi, so je hikmeti u mudrost taro postive. Kad dikaja ko Kur'ani subhanallah, koji tu mendar džanela, o Kur'ani, šov šelu štar strane sile. Poviše taru šov hiljade ajeti esile.
šelu dešuštar sure i sile. Hem nigde ne štite araka, kao Allah subhanahu wa ta'ala krila lafitaro postive. Osim ki ek sura, ki najdugaško sura. Savija dia? Surat al-Baqara. I dujto sura ko Kur'ani. A dia sura i sila dujšelu oftoa dišu šov ajetija. Hemu Allah subhanahu wa ta'ala nigde ko Kur'ani krila lafi, taro postibe, ko Ramazani, osim ki a dia sura. Taro ajeti šelu oftoa dišu trin, jiko ajeti šelu oftoa dišu efta. Hem subhanallah, kad dikaya kod celo Kur'ani, samo ki surat al-Baqara krila Allah lafi, taro kva posti, taro kva ibadeti, hem bare ajeti jako ajeti arake. Hem počminena o ajeti taro posti ko Ramazani, ko ajeti šelu oftoa dišu trin, kao Allah subhanahu wa ta'ala vakiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O tu men su veruinena. O tu men su silen imani ko kalbi, ko srce. Propišimo tu menge o posti ko Ramazani. As-siyam. Sarsune pišimo angleder tu men enardonge. Hema kate valla kana o sebebi sose. La'allakum tettekun. Da bi teoven tu men tar odla muslimaniya, insaniya su silen takva ko kalbi. Su silen bogobojasnost. Su te ne bogobojasna robija. Znači amen o Allah pišinge amenge o posti sar obaveza, cilea, sebepeja te doresa takvaluku. Te ovataro odla robija Allah esre su bogobojasna robija tani. Hem subhanallah ke dikaya ko adava ba ke gümte menge taro şu oftode şu trin jiko ayeti şelu oftoa dişu efta Allah subhanahu wa ta'ala kerela la fitar posti. Hem ko ayeti şelu oftoa dişu efta Allah subhanahu wa ta'ala sova keramingi. Znači završini o ayeti, u prva ayeti. Ya eyyuhellezine amenu kutiba alejkumus siyamu. Hem kateva keripe as-siyamu na as-siyama. La'allakum tettekun. Završini se takva. Da bi toven bogobojasna. Hem diken, subhanallah, o posledno ajeti. Šelu oftodišu efta. O teo Allah počmio ajeti. Uhille lakumul lejlata sijami arrafathu ila nisaikum. Dozvolimo tu menge o intimsko odnost tomare romnenca, ki rad taro postive, hem sar završina kvajeti. Akva menge važno. Allah vakiri. Kezalike yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yettekun. Allahu akbar. Pa lo sakala ajetija. Znači, šelo vtodišu trin, šelo vtodišu štar, šelo vtodišu panč, šelo vtodišu šov, šelo vtodišu efta. Znači, panč ajetija kirina lafitaro posti. O prvo ajeti završini se s takva, la'allakum tettekun. O pančto ajeti su krila lafitaro posti beko Ramazani. Sovaja završini o Allah subhanahu wa ta'ala. La'allahum yettekun. Allahu akbar. Isto se s takva. Allah vakiri. Hema gerte amen objasnine tu menge. O ajetija enardonje insanenge da bi te oven tarodla su isilen takvaluku. La'allahum yettekun. Da bi ovena taro bogobojasna robija. Subhanallah. Prvo ajeti taro postibe Ramazani ko Kur'ani. Allah objasnija menge vakiri sebebi te ova bogobojasna robija Allahese. Takva džije te ova. Hem završini isto odoljela fija subhanallah. Savo tajnost akate. Koju čitine u Kur'ani koja je halula.
koji razmistini ko ajeti, subhanallah. A ne samo od ova, dikaja isto ki surat al-Baqara, Allah vakiri ki štarto strana, ko početak tarija sura, Allah subhanahu wa ta'ala vakiri ko ajeti bishuyek, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wala ko akva ayeti vakiri, hem kate prvo put je Allah ulafi takva ko Kur'ani. Ki duito sura isto, surat al-Baqara, ki štarto strana. Allah kate vakiri, ya eyyuhan nas, o tu men insanija. A ako ke dikena o ajeti ki surat al-Baqara, šulo htori šutrin, Allah sar počmini, ya eyyuhalladhina amanu, o tu men su pakjana, o tu men su verujnena, o tu men su situ men imani ko kalbi, pišu moj tu men posti. A jakate od početak, subhanallah, Allah, prvi put kad Allah fitar takva, adresimo akva ajeti, celo insaningi. Akva Kur'ani pralalen penali nali samo nalo muslimaningi. Akva Kur'ani alo celo nardongi. Bilo da li tano Amerikancu, Nemcu, Tarikina, Japancu, bilo savinacija. Akva Kur'ani o Allah kira lafi svako ne insani se. Akva Kur'ani svako ne pleme se alo. Emo Allah adresimo akva lafi insanenge. Emo Allah kira ya eyyuhen nasu taqu. O tu men insaniya darin ya eyyuhen nasu u'budu rabbakum. O tu men insaniya kerin ibadeti तुम्हारे gospodare se الذي خلقكم o bi od vas yaratin gatumen والذين من قبلكم teodolen angleder tumen o yaratin ya لعلكم تتقون tabi to ventaro bogobojas na robi alese subhanallah Allah kira lafi bakiri sa insaninge kerin ibadeti Allah ise sose Zusameni sar insanja, ako kire ibadeti Allah ise, poviše, ako kire svakodnevne sar su kire ko Ramazani šukar delija, o imani sovala imane, o imani bayrola. A taman kire lošna delija, haramija, sovala imane, o imani potikno vala. Sada se ti neto tumo prav ko Ramazani. Šukar dali na ne nosnija šukar mi pen mo prav? Šukar, sar ne nosnija mi šukar. Odeli se radosno i nam ketavalo Ramazani. Neko vakiri mu prapa nekur ko Ramazani avla. Radosno haberi. A ket gelo Ramazani, žalosno ovo je. Co se ovo je žalosno? Co se džanaja ko Ramazani amen. Spremno i nam šukar delja tekera. Amen spremno i nam ko Ramazani subhanallah ki džamija teđa. Hem teravi namazi tekera. Ema dva namazi nanitano obaveza. A dva nafile. Dobrovoljno namazi akava. Ne morate kereli. Ako na kergan teravi namazi, naneto ove kaznimo taro Allah. Naneto ke harami. Hem ket kergan teravi namazi, dobine poviše nagrada. Ali o farz namazi mu pravni pen. Ako kergan o farz namazi, dobine bari nagrada, kergan obaveza Allah eseri. Ali ako na kergan obaveza Allah eseri. Sovala tuvaya harami pišemo od kimo prav. Akva meleko pišinito ke harami. A v dvena kirganu fajr. A v dvena kirganu zuhr. A v dvena kirganu asr. A v dvena kirganu maghrib. A v dvena kirganu isha. Salat al-isha. Sakla panč vakte namaz na kirganu. Akva meleko pišinito ke akava. Hem tu kove kazimo ko ki yak. Janaya meno ayeti. Ma yasalakakum fi saqar. Qalu lam nakum min al-musallin. O meleke cappuccino dolen ardon. Soğan getirmene kati ko cehennemi ki yak. Akava kerin. Naina mene odolin da su kerin ane namazi. Znači, znači na menga kva jeti. Sebep ako tu ne kireo namazi mu pravati obaveze Allah esere. Ako ne kireo panč vakte namazi. De Allah ese sebepi te furdotu ki yak. Harami kere. A subhanallah ko masek Ramazani i nam spremnati džaku džamije. Še neko 30 di već džala teravije kirala. Namukela.
Svaki rat teravi namaz ki džamije kiril. Dobrovoljno delo. Tama na Ramazani nekla, na rekele više ki, na rekele nila ki džamije više. Subhanallah. Znači ne minga kava? Vaki yumt minga hadisler o Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem prin sumotar Abu Hureyra. Kaj o Peygamberi vakiri o šetanija, znači o bare jaka šetanija, čivde kolancija, panle kolancija. Naštite o hoaventu, te zanesnentu akale dunyaya, akale şukaripaya su dindoka ki dunya, te tsidentu taru namazi, te tsidentu taru Allahi, te tsidentu taru ibadeti. Kakva masak Ramazani Allah dălin șansa. Azab shingea masak Ramazani Allah slobodinile. Hem pale avenetu ke, pale kerentu ke vasvesa, pale ho avenetu. Hem zanesnetu akale dunyaya, biznizeye, şuje vordansa, hem sasu sidindo ki dunya, ho avenetu me. Ali, ko Ramazani alhamdulillah dike, znači to nefsi, hem tu inan spremno te kire šukara amelije, delija. Odele se to kalbi rahati osjetini. Adele se mira osjetini ako to srce. To se kire šukar deljem, to imani skajtano, mašallah, barilo. Sar to telefoni i baterije ke čučola, sučive punjači, pereli, ovako. Agar da mora amin ko masak Ramazani šuje amelensa šukar delja te kira da bi te pera mora imani. Modele se Allah vakiri, ki surat al-Baqara ko bišu yekto ajeti. Ya eyyuhen nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. O tumen insaniya kerin ibadeti तुम्हारे gospodare se. Adava तुम्हारे gospodari su yaratinga tumen, stvoringa tumen ov. Hem odolen su angleder tumen živinge. Da bi tumen bogobojasna. Hem Allah vakiri bašu posti kutiba alejkum as-siyam la'allakum tattaqun. Piši moj tumen o posti sar obaveza da bi te oven bogobojasna. Znači ibadete šajte dore savo takvaluku. Ako kiravi ibadeti alekse, meka ovtaro takvađije. Ako nakigim ibadeti, nikad naštite te oma takva. A to od početak. Hem te dika o takvaluku, bogobojasnost, sve to nadva bogobojasnost. Znači, su značini takva. Neko arakijek prevod te darataro Allah. Ali, nažalost, semena mende korama budženja sova, ker mene darao nikastar. Osim taro devel. A dikele hoavi ki trgovija. Dikele moojda, celo divem rat, dede kudu kerina. A kalestar o kolestar, a kalečijatar, a kalestar, sa lafi pa odumo kerina. Hem lošno karakteri isilen. Hem lena borčija tar nardana i nenad la pare o borčija. Hem lošno prema pe čavende, lošno prema pe i bori, lošno na džana e komšijaje, hem tako dalje. Šta je tu da rataro deo? A tu lošno ponaša bisitu. Svako ne, subhanallah, kvana ne dar. Morate početi islamske učenake su ova kerina, baš i dar, baš u takva, su značini takva. A mi ga vakirina islamsko učenake, takva, bogobojasnost, trebala te otu dujbukja. Ako ne takla dujbukja, mo ptal mi pen, takva luko ne te otu, dar taro devona naštite otu, nemoguće. Sa vekla dujbukja, islamsko učenake vakirina, takva, olafi takva, a voda taro arabsko lafi, viqaja. Viqaja značini zaštita. Teletke zaštita. Znači ittihad al-viqaja bi min azab Allah wa ghadabi. Tari kazna Allah esrem, taro lesri holi. Teletke zaštita, te zaštitinetu taro Allah esre holi. Hem tari jak. Duje bukensar. Save Allah duje bukja. Somora mete kerav. Da bi te zaštitinama tari holi Allah esre, hem tari kazna ki jak. Mora duje bukja te kerav. Bi fi'l al-ma'murat وترك المنهيات. تربية تكراب ميو دواسو الله ناردين جامان جت تكراب. برو. دويتو ترك المنهيات. تمكامو دوا الله سوزابرانين جامان جي. Znači, o šejh Šaravi vakir ga duj loke lafije ko arapsko. If'al wala taf'al. Ker hem makir. Esu te kera.
Sao dova Allah sunare dinge aman gite kira. Hem makiro haram ya. Znači kero dova su Allah vakir gatu ke. Sido to duro dolestro Allah su zabran gatu ke. Ker gana Allah duibu kemo plami pen. Tegene šate vakire, eli šajte te vakire kaj si tu dar taro deval. Tegene tu inan bogobojasno. Pomo plami pen. Hem u cili taro ibadeti, subhanallah, te dubina dia dar taro deval. Bogobojasnost. Hem u cili taro posti, te dubina dva takvaluko ko kalbite usitinele. Hem sokere amin ket postinaya. Taro sabah namazı, taro fecir, taro ezani, taro fecir. Jiko ezani, taro maghrib, taro akşam namazı. Amen, na kiraya trim bukya. Nahaya, na piyaya, na ne menim tusko odnost. Amare partneriye. Ya juvliye, ya iromni, romea, ni romnaya. Kala trim bukya. Sotane kala trim bukya. Haybe, pibe, hem timsko odnost romnaya. Znači, a da vatano normalno helali. Dozvolimo tuke. Dozvolimo tuke te hate pije helali, hem te ovo intimsko odnos te romnaja, ili te romeja. A da tuke dozvolimo. Ali tu kireja da dešu v to satija, ili poviše, ili pohari, zavisni kaj živine, si ideja tu, celo dive, taro akala trimbukja, so tuke normalno helali. Ama tu odva bišo ene ili trianda dive, hatiri alesuru na kereja dava. Hatiri alesuru na haya na pije, na kereja intimska odnost. To frižderi perdo. Tu šajte hate pije so mange. Ti romnio zatute, ili to romu zatute, te mange šajte hate pije, te mange šajte te keretke intimska odnost. Ama tu cideja to dolestar, na kereja dava hatiri alesuru. Tu siklovea, bišene ili trianda dive, celo masek Ramazani, te cidetu tarubukja so tu ke dozvonimo. Kad završim ja u masek Ramazani. Na netu takati, na inan siklo, na netu šajsarin, te cidetu taro odlavu ke su tuke harami. Akva masek Ramazani medresa. Akija škola muslimane su masek Ramazani. Kuvea kja medresa, kja škola, hem siklovea o ibadeti te kere Allah se. Siklovea sar te pere to imani, sar te kere te ove pakše ko Allah subhanahu ta'ala. Hem kitinan paşe ko Allah subhanahu ta'ala. Tu siklove ti kire odlad bukya so Allah naridin gatu ke. Hem te cidetu to Allah bukya so Allah zabran gatu ke. Hem plus. Akva ibadeti tano tajnost. Ek tajnu ibadeti. Niko način la kaj tu postinja. Kad kirila manuš namazi, tu šeti li ke manuše kaj kirila namazi ki džamije. Eli kere. Manuš ke dela zakati tu šeti di kesar dela pare. Manush ke jala je tvakiru shahadeti tu dikeja shune. Manush ke jala ko hajuluku. Tu janeja sar dela pare. Janeja sar dikele sar sukirila sa o ibadeti o menesik o adeti sukirila pe ko hajuluku tu dikete ya kensa. Ali ek insani ek muslimani ket postini. Shahati janeja dali postini ek manush dali na samo ket dikele. Na janeja do. O akva tajnu se silandral. Dok ovna vakiri tu ke v pustini tu na dženet ali pustini dalina. Ek tajno ibadeti. Odele sa kva ibadeti taro najjaka ibadeti. So sa kva ibadeti si kava mingi iskrenost, ihlas, muprav, mi pen. Na te kere tu baro muslimani te muketu ke brada, te pokažinetu anglo-nardo, kaj na baro muslimani. Eli te čvet ke šamija mi penem hem te kere hajuluku hem posi te kere tu najbaro muslimani muslimanka, anglo-nardo. Na ne dva gyara marodini. O posti sikal mege mate vamena sabke muslimania. Mate fırda çalım İslami amen. Maşkara mende. Koji tano po bogobojasno averestar. Amen ne kere akva gyara. Ek bogobojasno manuš, ek bogobojasno roba alesro, skromno tano. Isle skromnost andre. Na sikavi pe na kiva pe baro. Hemo masek Ramazani, hemo posti sikavi tu kakva mo plan mi pen. Akava ibadeti. Maşkar tute. Maškar Allah subhanahu wa ta'ala. Teri to nađela nikoj, dok to nava kere. Siklovea, svaku ibadeti so kereja tu, kod dini islam, jedino hateri Allah srete kerekava. Jedino u zadovoljstvo Allah srete dobinele. Na u zadovoljstvo o aplaus enardunguru. Džeki džamije kere ekstra nađenava, buču karo namaze, od nardo se fakenetke maša, diksa u namaze kere lakava. I maša Allah, hem tako dajli.
hacılık o cana amen. Amen jaya ne save amen da cana ko hacılık da be naru te vakili se aplaus. Ey bravo maşallah. Batu kasra de nagrada. Taro Allah taro akla manusha. Ko yom el qiyamah Allah ka vakili tu ki mandar mara de nagrada. Ja ko akla manusha so hatiri lengro kergana ko ibadeti. Na ki gamange na ki gen hatiri Allah isu. Ko bol puti amen vakira hatiri Allah isu hatiri Allah isu. Ha samho Allah janala susemna kate andre. يعلم ما في الصدور والله جان الله سو امنگي کو قلبي اندري ادلي سو مپرال умي пен ма бистре свако ибадет су кереле едино хатри الله су искреност о постибе скава менге кава плюс والله забрингјату ке тенаха те пиете на интимска одност цело диве туј кереато кодова ту те манге шете гаравето негде шете хате пие Ama tu cene valla dikelama. Cene tu Allah'ın aşite hovavi. Şayet tu insaniyete hovavi ama Allah'ın aşite hovavi. So siklovea oset andral sikavea to nefsi. Nefsi pazin so kere. Ho Allah hovi dikelamen. Uvek şunelamen. Uvek cenela so keraya. Naşite karama menangla Allah subhanahu wa ta'ala. Şayet karama taro insaniya matara Allah'ın aşti. Ya matva sikavea te nefsesi. Sikavea tu ki. Trianda ili bišojna dive. Svako dive. Hem tu ket kere svako dive, na samo odeva. Ko dive sa, pustine. Celo dive ko ibadeti inan, subhanallah. Celo vreme, taro sabah namazi, džiko maghrib, džiko akşam namazi. Tu kere ibadeti. Svako sekunda tu ke sevapi dobine, subhanallah. Hem cenene o hadisi, yek dive, so pustine Allah ese. O Allah so kerela tire surate, tolice. Ha? Cizale taro cehennemi 70 harifen. Eftavardeş berj yeke divese. Trianda dive kobor. Du ihla duşev dive. Du inen dur. Subhanallah. Dur. Taro. Tari cehennemi sriyak. Само два ек Рамазани. Замислим 10 Рамазани. Биш трианда пинда Рамазани коти животу кергани виният кола Субхану таала. Козум дур коветро cehennemi sriyak. Subhanallah. Elhamdülillah mora tevakkeli Allah su inam tarola su pustinena. Su inam jivde kakva mase. Znači ti iname ki tema me sikava me nefsese. Trianda dive. Te o ku ibadeti. Ko dive sa menim ku ibadeti Allah sır. Na kirava haram ya me. Me pustinava. Na pirava ki ulise ti dikava vere juvlen. Mitela kirava moşoru miyak. Cenab postaçinum. Naštite nasminate dika. Ena dikiye. Mangete ove tevakkeli işte. Stopirine. Cene postaci inu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem एक hadis ako avla tu ke neko ek manush mangelo tvoja kavga te kerel. Mangelo te marupi tvoja. Yuqatil, znači te mudari tu. Vakir inni saimun. Mukmak meinum postaci, me postinava. Namangava tvoja kavga te kerav. Namangava te kerav tvoja diskuzija. Namangava te marama tvoja. Namangava mukma rahati, meinum postać, me postinava. Subhanallah. Znači, amen siklovaja šžopo naša beda. Siklovaja ko dive tena hovava. La rafatha, wala fusuqa, pegamir vakiri ko ver hadisi. Koji postini, ali vakiri lošna lafija, hovavi, akoši, vakiri pegamiri, olesro posti alese na nepotrebno. Ovo samo açilo bukalu, hem bizo panice odive. Što znači nam ingakava? U cilj taro postive, morate arakav mi čipda, morate arakav me akjada, morate arakav me vasta, me pre. Na samo mu vogiso na peravale hajbeja pibaja, hem nakirava intimsko odnost, na. Postive, znači kaj me na samo cidama, znači arapsko sijem, vakiri pe Allah vakiri akateko ayeti, šelo triando ofto, šelo ofto de šutrin. Kutiba alaikum as-siyam. As-siyam znači kaj me cidavama nesostar. Nakjerava, mukava nešto. Sar su vakiri Meryem alaihi salatu salam, ki surat Meryem, inni nadhartu lirrahmani sawma, falan ukellima al-yawma insiyya. Me isto vakiri isto lafi, sawma. Hem Allah vakiri kutiba alaikum as-siyam. Siyam hem savm isto lafi.
Значи и Мерием вакиргя кате, кит ирингяпе Исаия, копиро нардо, ки ангело Иса, он почледа, со киргямбе ту Мерием, ти дай на ине лошно ромни. Тодат на ине тано лошно ром. Саршето ти киря кава. Вакиги кай ко байги зина луко киргя. Ама ой вакига ме адвена кирава лафи. Значи, ме постинава. Значи, ко јахудија исто на ине дозволумате кирен лафи. Само од вас е потребно. Ова вер мати киренич лафи. Ама исто ко арапско значение соме кај ме цидама не со стар. Значи, ој цидвела петаро керибе лафи. Од олесарва кирна лингвистично значение солм кај ме цидама не со стар. Со стар цидама ме кет постинава. Значи, шариетско значение солм кај ме нахава, напијава, на нема интимско одност, таро феджер, джико магриб, таро сабах намази, джико акшам намази. А два вакти мецидама таро одва Аллах се забрани гјаманги. А два шаријатско значение. Субханалlah мекет керава два трианда диве, ме сикава мене всесе. Ме сиклова газдате ова мене всесе. А на обратно. На жалост, кобор инсанија прастана на вакира пирена, прастана паро пиро нефси. Паро пиро страст. Со нефси уленге вакири, родела, жедноини, он кер надо. Оленго нефси магилата пиво, писе пиво. Магилата те джалпало джувля зеноко те кирил ка кирилата. Магилата те кирил дедекуда те ховави, ки терговија те ховави нардон, о нефси едва ов кирилата. Прастала пол пиро страст, ама комасек Рамазани, амин сикловајо Аллах сикавија минги. О пости сикавија минги, сартеова амин газда е нефсесе. А на тева робија е нефсесе, него робија Аллах есе. А два сикловаја. Мекет керава два тиранда диве субханаллах, сикловава да не само мена хава напијава, него исто сикловава шужо понаше бете олма, шужо ахлаките олма. Исто морате джана, кај опости сикава минго благодати Алесере. Тукет на хаје на пие, на нето интимска одност. Сикловете живине да бизо адла страсте со исито. Душајте издржине, адла трин главна страсте кој инсани му правни пен. О главно страсте кој инсани те халте пиелем интимска одност овеле. Свако амен да си адла трин страсте те вакира. Ту издржинеја, цело диве цидјато тародла страстија, па сарте не сиклове сабирите оволто. Тоа ја дубинеја сабири. Значи, оволато шижо ахлако, сифати таро ахлак вадава, шижо понаше бе, инсани со цели сабири, Аллахи бучу кари пейсили, дубингја. А да вас опости Исус кава минге кајаква дунелоко, на неле вредност која Аллах субхану таала. Јесте, амен шајте же живина, издржинеја цело диве, бизо хајбе, бизо пиви, бизо интимска одност, амена мулам, амена чилам живде, амен сикловаја, сојтано поважно. Аменге морате ово поважно, ово му прал муслиман, ово ми пен муслиманка. Аменге морате ово јасно. Кај? О дунјалоко, насмирите кола менге ко калби. Ахиретите би страле. Мате ово лагјаро халјамаро. На, обратно. О ахирети мора менгете ово ко калби, Андре. Увек, свако диве, рат. У дунјалоко, те ачела менге кате ко вас. Дуртаро срцете ово. Ана, амен, обратно те кера. А кате пердо калби амаро дунјалоко, Андре. Джувла, паре, бизнис, свашта со иси ко дунјалоко, а кате пердо калби, а ахирети дур тутар. Субханаллах, мате ово лагјар. Обратно морате ово. Пердото калби ахирете. У дунјалоко, само василети. Василети значи не авла ко вас, им джалапи се. И си има нешто, потребинавале само. Само корисно манге за кориснавале за ахирети. Агар морате ово. Агар си кава менге о пости си кава менге исто адава, ко масек Рамазани. Аллах исто вакира менге. Ки сурат Духа. Валел ахирату хайру лека минел уле. Те джане, кај ахирети туке пошукар, таро дунјалоко. Исто ки сурат Ал-А'ла Аллах вакири,
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Tu men mangena u dunjaluku poviše taro ahireti. Ali u ahireti tu mengi pošukar hem večno tano. Subhanallah. Adva sao Allah vakire mengi. Hem ameno sitinaya adava ko posti ko masek Ramazani. Sikavaya mari nefse se adava. Hek puti o Ali radhiyallahu anhu vakiri pe olesta. Ka o bishla kur kripe kila kur kripe alafi. Ya sahabat kya pe kasa kila kvalafi. Edi shunene ka o kila pe nefse alafi. O miro nefsi. Na mangiali tu tave mansaya ko jenneti. So se tu mangiati ingarema ko jehennemi. Panali amengi o jenneti pošuka. Kerula dijalog pe nefseja. Znači mangila te vakiri pe nefse se. Hajde ava tu me zajedno. Vas ko vas. Teđa od drume džennete saru. A mati ingarema tu ko drume dženneme saru. Znači, ma ov mangi lošno amal te pene. Ov mangi šukar amal. I odolese a me morate siklova ko masek Ramazani o dunjaluku mate ola mengi odobor zalibinamin hem manglo taro ahireti. Mora uvek o ahireti preći mora mengi o ahireti mesto dunjaluku toval. Hem o takvaluku bogobojasnost andralko srce taro posti sikavaj mengi adava. Hem dikene Allah svakiri isto ki surat al-Baqara. Palo posti avala ko ajeti šelu aj navdešu efta wala vakiri. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هم rodem po više taro Allah. فإن خير الزاد التقوى. Subhanallah. Hem taro najšukar provianti kod drumo, solea vaja kod drumo, tani o takva. Takva znači bogobojasnost. Najviše su vredinutike kod drumo suđaja. Samo drumo džaja me svako amendar bijangi vole merela. Hem inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un vekera. Taro Allah je vaja ole stiri najame. A kava tano drumo mu pravno mi penna. Ne kava drumo? Kava drumo. So vredinutike kod dva drumo. Samo harči šajte li tu vaja. So šajte li tu vaja kod dva drumo so vredinituke. Hem Allah vakiri. Fa inna khayra zadi takva. Najšuđu provijanti je tvatke o takva luku. Adava vredinituke. Adva to benzini te vordase ke džaja drumu cideja. Bizo benzini kaj šete džaja? Nigde. Bizo pare kaj šete džaja? Nigde. Bizo hajbe pibe kaj džaja? Nigde. Bizo takva luku. Kulturu životu. Bistre sa. Hem tuku masek Ramazani postine da bi te dubine adva takva luku koto kalbi. Akva bogobojasnost. Takva te dubine koto kalbi. Hem Allah isto vakiri. Kaj o Ali radhiyallahu anhu vakire mengi šužo objasnjenja mengi su načini o takvaluku isto kek šukar lafi, šuže lafi. Vakiri al khawfu min al jalil. Te daratar Allah subhanahu wa ta'ala. A to znači takva. Wal amalu bit tanzil. Te kere odolea buti so Allah objavin jako Kur'anim ko sunneti. Wal rida bil qalil. Te zadovoljno odolea so Allah dingjatuke. Te voda hari, ama tu zadovoljno odolea so Allah dingjatuke. Wal isti'dadu li yawm ar-rahil. Allahu akbar. Hem te ove spremno za adavadive kit irinetu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Akala štar bu jako keraya, wallahi najšižu životu ko votu mu plan mi penko akva dunja luka. Hem ko ahireti ko ove yani zadovoljno, hem radosno ako keraya kava. Hem amen svako amen dar kela greške. Svako pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem hadithi kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Svako čovjek meseru grešniku, ali najšukar grešnik je tane odlaso kerina tauba, perina pishmanijem i ne napeko Allah ket kerina greške. Hem dženo pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem vakiri amengi men sama ramadan imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه. Koji postini Ramazani imaneja, veraja, taj duđa kirila, ađi kirila o i nagrada Allah esuru. Hatiri Allah esuru postini. So kirila o Allah olea. غفر له ما تقدم من ذنبه. Allah prostini se o greške su kirjanglitir. Allahu akbar.
Allahu Akbar. O Allah deu tu que šansa. Te grevija, te oven čistime, o Allah ko sa te grevija, brišini sa te grevija, hem plus ket kereja šukar delija, o Allah, i nagrada poviše kerela ko masak Ramazani. Subhanallah. Vakiri pegamberi, kaj o Allah vakiri, kaj i nagrada za oposti, o Allah vakiri, fa innahu li, wa ana ajzi bih. O posti me dava nagradar mandar, sar me somangava. Na vakirga ek broj, na spomnigao Allah ek broj kate kobor nagrada. Pegamberi ko ek aver hadis vakiri, ko čtini Kur'ani, ek harfi desh hasanat je, desh sevap je. Elif, lam, mim, elif desh hasanat je, lam desh hasanat je, mim desh hasanat. Tri anda hasanat je, samo ket vakirava elif, lam, mim. Hem ket čtinava bismillahirrahmanirrahim, adla deshena harfi je. Po desh, šelo je navadeš sevap je dobingum. Subhanallah, samo ket vakirava bismillahirrahmanirrahim, šelo je navadeš sevap je dobingum. Ama ko posti Allah vakiri, vakiri Allah, yek sevapi, yek šukar delo su kirali Allah, desh putja poviše dolatu. Džiko eftaše putja hem poviše. Ali ko posti Allah vakiri, fa innahu li wa ana ajzi bih. Akava, hateri miro, moro banahala napila na nili intimsko odnost, odeli se me mandar kadavli nagrada. Ya Allahu Akbar walillahi alhamd. Odeli se mene musliman radojne amin, so doreslam u masak Ramazani. Susio Allah, ko sela amari grevija. Plus dela menge nagrada su amena džanaja ko borodova. Pa sad na radojne amin akava masakose. Sad na osjetina mena min šukara. Sad na osjetina rahatluku ko amaro kalbi. Odeli se mene mangaya akva Ramazani. Odeli se amen ket kera ibadeti Allah subha keri. Kerin ibadeti, kerin namazi, čitine Kur'ani, den sadaka. Oven šukar prema tomare roditelija. Mopral mi pen. Ako su inan najbaro muslimani, ako grešingyan, ko hako ti djakorti da disaro, biste adva ibadeti. Ola ne te kiloptar kabuli. So se tu glavno delo na kegyan palo ibadeti alaisro. Te ove šukar prema te roditelija. A kad te ne značini te ove šukar, ket meinum šukar olinse, ket on mansar šukar. Ket mi daj mansar lošno, grešini mangi, zulumi kirla mangi, elimo dat, mene dikavale. Mene halama gayle su kirin. Gel grešingyan. Valla vakiri palem te dikelen. Palem mora tu te dikeolen. Ako on çiget zore şirk tekeri. Valla vakiri mate kere şirk. Nasmniyati şunelen. Asako avera bu ke on suro dena tutar. Sunanetano harami tu mora te şunete kandeti diyate da demo fra. Ako senen holamo. Ako su grešingyati dai. Ako ti dai kergyatu ke baru zulumi hem to dat. Hem pala dvaro dena tutar. Prime te jate pazrane lenge. Hem tu nina djako telefoni, nina pišnja lenge poruka ko WhatsApp, ni ništo. Šinavgjan i veza, džanka je Allah tuvaja na nete ozadamu. Tu mora palem te kanditi dijate dade. So se tu ke da je dat, o Allah vakir jadava. Name, na o pegamberih mi, o Allah ispantale vakir jadava. Znači ni amenge, je gerte ovako kraju inša Allah, kaj akva masek Ramazani, subhanallah, bu šukar, bu kja, sikave amenge. Kerala men pošukar insanite ovo mu pravno penu pusti ko Ramazani. Kerala men pošužo ahlako te ovolamen, pošužo ponašabe te ovolamen. Pošukar amari veza Allah'a te oval, plus pošukar veza amare familija dadeja ko prvo tan, hem posle te praleja, te peneja, te kakoja, te celo familija, te komšijaja, te pralenca, te amalenca te voltu. I odolese aminge akva masek Ramazani, jek put manglo masek Ramazani. Ko kraju ka vakiravtu menge, ne save jek faida, jek šukaripa, save šukaripa i sementaro, masek Ramazani. Znači, prvo, ket postinaja, siklovaja i dar te volamentaro Allah subhanahu wa ta'ala. Ovaja bogobojasna robija, prvo. Odujtu, u pegamir sa selim vakiri, ko Bukharihem, ko Muslim prenisumotaru Abu Hurajra, kao pegamir sallam vakir, ja ma'ašara šabab, man istada minkum al-ba'a falyatazawwaj. Fa innahu agaddu lil-basari wa ahsanu lil-farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wija'un. O tu meno terne, koji šaj tu mene te ženini pe, nek ženini pe. So se, od ova pomožini tut, o terne, te telekere tijak to šoro,
Te ne dike avere julen, avere çiyen. Akına jenimu elhamdülillah akvay zaštitini tut. Hem zaštitini arakit te lajutne tana zinalo ko tekeri. Hem koji našti tu mender o tu menterne, so tekero nek postini. So se fe innehu lehu vijaun. O posti lese zaštita. Zaštita tarov, siklola o posti te ikeri po strast. Znači te o poja kotaro po strast, poja kotaro po nefsi. Isto da, tu sikavea te nefsese, šukar delja tekeri. Hem miloste ovo tu, rahmeti siklove. So se, tu ke tu stineja dia Bog, so kere, Bog halui na celo dive. Kaste misline, o čoreri manuša, subhanallah, kava, celo berišagir svako diveši, on osjetine na pe, osjetine na dia Bog, so me osjetine valakana. I automatično ti godi dželaki sadaka. Hem de, i Bog tirini tu sadaka te de, subhanallah. Isto da dajle, tu isto, očerro manuš, hemo baralo manuš postinena koja dva dive. Subhanallah. Znači, o te ista ovena. Bilo, o muslimane amen sa ista. Počminaja da ko isto vreme te postina, jek tek vaš milijarda džene ko svetu, ko isto vreme amen postinaja. Dirinaja a dva ibadeti zajedno kereja. A dva, amen, jek podržini ko a dva ibadeti, hem barakeri o umeti amaro. Hem o oset, kaj meni nam sar jek familija, jek telo, bajrola ko masek Ramazani. Znači umma pojako vola ko masek Ramazani. Isto da o telo tiro, čistini petaro odla o lošna substancija su isto ko telo, o telo čistini petar. Adla sa dva berso halan mrsna bukjaja, hem sa dva čipsija, čokolade na džel su perjanto telo, tu kad postineja dešofto satija, to telo andral čistini pe subhanallah. A dva isto menge vakiru Abu Hurajra, prinsumoko et Tabarani. Ko o pegamir san vakiri, ughzu tagnemu wa sumu tasihhu wa safiru tastaghnu. Znači, vakire kate wa sumu tasihhu. Postinen da bitovem po saste. Znači, u posti subhanallah saste pedala. Hem isto ki Germanije si jek bolnica, samo su lečini nardon se spost, subhanallah. Isto da, amen vežbinaja oset kajo Allah dikela mem dženela svaku sekunda su keraja. Ema dva baško Ramazani siklovaja. Hem isto ovtoto, ket amen postinaja, tesninaja od drumija šetan eseri. Sasvio pegamir selam akiri kojeg hadisi kajo šetani, pirila ko rat insane soro. Hem ket postinaja amen tesno kerayla se udrumya. Hem o Allah gera panla şeytanın hem lošna džinin kolan se našite kerina minge vasvasa. Isto da o postači siklola poviše ibadetija ko masek Ramazani tekera. Svaka medel dženela. Amen ko masek Ramazani poviše ibadetija kera nego ko avera masek ko avera dive. Hem isto da ku kraju amaro imani bayrola ket postinaja. Moni Allah subhanahu wa ta'ala wa hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Moni Allah subhanahu wa ta'ala tekel kabul amender inşallah yine akala lafe korisna. Hem inşallah nešto siklam so vredinja menge kodinulkom ko ahireti. Mabi se tekere like ko video ako sviginga petuke. Ko pratim mo kanali ko YouTube, ko Facebook, hem ko Instagram. Hidayeti Romengi.